Fi 13 jum ta' ġuri kontra Jorgen Fenek li jinsab mixli bil-qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia, xed George De Giorgio illi allega mill-ġdid li fil-pjan tal-assassinju kienu involuti u Vince Muscat, Chris Cardona, Keith Schembri u David Gatt. George De Giorgio magħruf bħala ċ-Ċiniż kien instab ħati tal-qtil ta' Caruana Galizia. Fix-xhieda tiegħu iċ-Ċiniż sostna li Keith Schembri kien bat lil Melvin Teuma biex jikkuntattjahom. Qal li meta Teuma iltaqa' magħhom u staqsewh min kien batu, dan wieġeb li kien Keith Schembri. Żied li wara ċemplu lill-avukat David Gatt biex ikellem lil Chris Cardona u sostna li Cardona ikkonfermalu li kien Keith Schembri li bat lil Teuma. De Giorgio qal ukoll li Teuma kien staqsihom meta kienu se jwettqu l-omiċidju u kien wieġbu x'ħin inkunu lesti Keith Schembri ikun jaf. Qabel beda jixed George De Giorgio inizjalment irrifjuta li jwieġeb il-mistoqsijiet tal-prosekuzzjoni u sostna li għadu qed jikkontesta il-każ tiegħu. Madana kollu wara twissijiet mill-imħallef Edwina Grima u kien beda jwieġeb, iżda aktar tard is-sitwazzjoni fl-awla eskalat. Bajjat bejn in-naħa tal-prosekuzzjoni u l-istess De Giorgio biex eventwalment l-imħallef Edwina Grima spiċċat timmulta 500 euro. Aktar kmieni fis-seduta ħuħ Alfred De Giorgio irrifjuta b'mod persistenti li jwieġeb il-mistoqsijiet tal-prosekuzzjoni u tad-difiża. U qal biss li m'għandux dubju li Chris Cardona, Keith Schembri u David Gatt kienu involuti fil-każ, iżda rrifjuta li jagħti aktar dettalji. Wara diversi twissijiet il-qorti ordnat li jittieħdu passi kontrih minħabba li rrifjuta li jixed. Alfred De Giorgio il-fulu qal biss li jekk jitkellem kien ibellaħ l-awla. Fis-seduta xedu wkoll il-professur Xavier Formosa li jippreżenta rikostruzzjoni tridimensjonali tax-xena tal-isplużjoni u testimonjanza wkoll tal-patoloġisti Marie Therese Camilleri u Alice Tafrace. Il-ġuri intant ser jissokta il-ħamis filgħodu. Il-prosekuzzjoni f'dan il-ġuri qed titmexxa mill-avukati tal-Avukat Ġenerali Godwin Cini, Anthony Vella u Danica Vella, bl-assistent kummissarju Keith Arno u l-ispettur Kurt Zara. Id-difiża hija mmexxija mill-avukat Charles Merċieqa flimkien ma' Gianluca Caruana Carin. Għal-familja Caruana Galizia qed jidhru l-avukati Therese Comodini Kakija u Jason Azzopardi. L-imħallef Edwina Grima qed tippresjedi il-ġuri.